Айланасың балам. Ооба. Мен Кубат ағаңармын. Қандай жатасыңар? Жақсы. Тілек бар бы? Бар? Азыр. Алло, Батбайке, қандайсыз? Жақсысыз ба? Жақсы. Қандайсыз? Денсаулығыңыз жақсы ба? Тілек. Уақытың бар бы? Бар. Ертең уақытың болса, келіп кетші. Мақұл. Барам. Анда күтем. Алло, Алло. Тегілер келішептір. Келбейсің бе? азыр сілер объекттесіңер бе? Ооба, объекттебиз. Бардық документтерді қарап шықты да, Ооба, қаралып шықты. Аса, Тілек, сенікі қанша эле? Менікі 150 мың да. Талай, аны өзің деле білесің да. Мен өзімді есеп қысабым эле жооп берем да. Мақұл анда. Кел ошоны бүтүрөлү. Түшүнүктүү. Талай, кое турсаң? Куатбайке. Мен жумуштарым менен жолугуп чыга алайынчы. Жакын эле. Талай. Ошондо бүгүн баарына кол коюп бүтөбү? А берки жумуш эмне болот? Ошол иш чатак. Иш тергөөгө өтүп кетиптир. Баары өтүп кетти. Ооба. Анда азыр барып калам. Куатбайке. Азыр бат эле.
Salamasızbı? Geliniz. Salamatçılık. Geliniz. Ötünüz. Yat. Yat. Salamatсызбы ата? Salamatçılık. Çoğay otasın kızım. Ооба. Geliniz oturunuz. Kandayız Bayke? Ahvalın kanday? Yaxşı. Yaxşı. Ahvalın yaxşı emas go. Yaxşı deyizki ayla var bu. Doktorlar ne deydi? Oruqanağa iki qurday çatıp çıktım. Kollarından gelişince yaxşı hareket kılıştı. Olmağa da oxşaydı. Akıra mentip үйге çıkarıştı. Bayke geldi yaşalmay kaldım görünüyordu. Başka aile yok beken. Operatsiya kılsa болады eкен. Biroq bizde жасай албайт экен. Чет өлкөдөн табышты. Ылайыктуусу эле Германияда экен. $40.000 дешиптир. Эми андай акча кайда бизде? Өзүбүз батирде отурсак. Таңгыры. Кудайым шабагасын берер эми. Көтө турган дарт болсо, ооруганың бир күнчүлүктө болбой калат. Сапар, мен барайын. Эште күтүп аттыр. Байке, чай ичип кетиңиз. Мерим. Мерим. Çaydayım. Çay içip ketiniz. Nalas deyin. Amin.
Assalamualaikum. Qanday olam? Yaxshi. Kiriңiz. Ой, келиңиздер. Çoğay otasınlar bu. Eldos, ata менен учураш. Өтүңүз байке. Өтіңіз. Отырыңыз байке. Алина, Айдос қайда? Үйдө. Чакырчы. Айдос. Айдос. Атаң чакырып атат. Айдос, келбейсің бе? Атаңмен учурашпайсың? Байке, отуруп эс алып туруңуз. Мен жумушка барып келе калайын. Мени күтүп атышпайбы? Lek. Söyleşe durgan söz var ele. Байке, бачым эле келем. Анан келгенде сүйлөшөбүз. Байке? Элдос, даярсыңбы? Даяр болсоң сумкаңды ал, кеттик. Алина, тамактана бергиле. Байке, ылдам эле. Байке, отуруңуз. Саламатчылык. Келдиң бе, Элдос? Саламатсызбы? Саламатчылык. Болгула, бол. Ana, бардыгыбыз толук болдукпу? Болдук. Эми киргиле. Айдос, келбейсиң бе? Саганча жол айтыш керек. Мам, içi ürküleç.
Kayakta ile жүрөсүң? Ертерек келбейсің бе? Алдар менен эле. Тур тамақ іч. Içpeyim. Анда сабағыңды оқу. Оқығанмам. Саған қанша жол айтыш керек? Айдос! Оқығам. Вообще кес. Emne ol atasın? Eldos. Emne ol atasın? Aldağın ne? Tank oynatam. Елдос, тұр жат. Hazır. Жатты атам. Mama oynap durayınçı. Бар жат. Бар. Сіз ес ал беріңіз. Тілек кеш келем дейді. Жұмыштары шығып қаптыр. Қандайсыңар? Байкемейді өлі. Қайда жүресің? Жүрші. Не ол? Жүрсең сөйлесіп. Не oldu? Тілек, мен сені түсінбей атам. Атаны емнеге алып келдің еле? Қалтырып қой, өзің жоқсың. Қашан кетеді? Uçuraş gözünde öyle alıp geldim. Baldılar görünce. Анан жоғалып кетпей келбейді білең. Анчалық не oldu кетті?
Qanday emi olup ketdi? Hech narsa olgan joq. Bir kişi nerede жүрөбүзгө жаккан жок. Тажап кеттик. Үйдө балдар жүрөт. Эми аркасына тазалап коюп жүрө берем мен. Sen düşünçü beni. Эмнени түшүнөйүн? Эмнени? Түндөп жүргөнүңдү түшүнөйүнбү? Эрте келбесин, ишине алып келип койбогу жоголуп кетесиз да. Akın. O эмне эле акырын? Эмне келбейсиң анда кечине? Ben жұмышта жүрөмүн. Түнү менен иштей берген. Эмне болгон жумуш экен ал? Eldas. Beri gel. Ata uruşuatı. Aldaga Seniki gündüz эле бүтчү жумуштар. Билем да мен oyuncuğunu alıp gelçi. Taca adam baçısın. кыласың да. Анда сен орду менен бол да. Анда келгичтей бол. Жашап аласыңбы? Тугап жүргөнүңдү уялбайсыңбы? Senin tankıların görsetçi olamam. Men tankalarım. Oldu mu? Tırgılı tanıdığımda. Eldos. Kanata. Ya. Bilbeyim. Bayke. Yüge girbeyle. Girdim. Girin sen. Meni uyga jetkirçi. Bayke men bara vereyim. Hazır.
Tilek. Girçi beri. Mende bir mesele bolup turат. Oşonu çeçip bere alasın mı? Emne mesele? Mava bir akça gerek bolup turat. Kança akça? Köp. $40.000. Daha bere alasın mı? Bayke, андай акча жок да. Азыр биз кредит менен иштеп атабыз. Ай сайын араң төлөп оокат кылмай. Өзүңүз билесиз, азыр кризис болуп атпайбы? Düşünüktü. Анча акчаны эмне кыласыз? Sapar degen jigit. Katı ооруп атат. Ал Сапар ким? Жазуучу. Ошонун операциясына керек болуп турат. Анда үйдү сатат көрүнөм. Байке, Мейли, бара бер. жакшы туруңуз. Assalamu alaikum. Sallaması var. Evet Güle. Сизге кече чалган менмин. Атым Жаркын. Кирип көрөңүздөр. Üç komute dediniz, he? Ova, iç komünata. Азыр. Кандай дейсиңер? Үй ремонту көп талап кылат экен. Эски үйдө. Байке, сиз сураган баадан дагы ылдый түшөсүзбү?
Түшүңүз байкем. Үйүңүз эски турбайбы? Ремонттағы көп талып қалады екен. Келсеңиз. Алло, Алло, Қуат ала. Мен Алина. оқып атам. Тілекті кеше сабап кетішіп. Больницада жатады. Савап? Emine olup? O kimler eken? Білбеймін анысын. Avalı qanday? Өзіне келіп жақсы болып қалды. Qaysı oruqxanada? Шаһардық ауруханада жатады. Hayattan göray. Mağulanda. Мақұл. Valdar. Men şaşılış bir жаққа barışım gerek bolup kaldı. Үйді көрдіңер да. Көрдік бәке. Басын қандай қылабыз? Аны дағы сөйлешөбүз, келесіңер да. Мақұл бәке. Мейлиңиз. Бұл жаққа келіңіз. Geliniz. Ne oldu? Savap ketişti. Үйдүн падиесинен. Kimler eken? Tanıysın mı? Ооба. Бул эми жумушубузга байланыштуу. Биз туура эмес кишилерден акча алып алыптырбыз. Бере турган мөөнөтүнөн өтүп кетип, ошолор келип сабап кетишти. Çok işleşken önөктөшүбүз жоголуп кетип, биздин мойнубуз кыйылып калды. Мага эскертүү берип, 3 күн мөөнөт беришти. Эгерде таппасаң, үйүңдү алып коебуз дешип. Үй бүлөгүңдө жабыркап калат деп коркутуп кетишти. Bir cumanın aralığında akçabız çoğulup kalat bolчу. Бирок 3 күнгө тигилерден кутулганга акча таппай атам. Эмне кыларымды билбей калдым. Okup dur. Akçanı men bereyim sağa. Egerde bir cumanın içinde kayra taap bire turgan bolçu olsun. Negizi men üyü satıp, akçasını oğurup jatkan Saparga vereyim dedim bile. Үйдү сатып,
Biroq bir şart bilen. Men uyime barıp yaşaysın dep kıynabaysın. Men karılar uyuna barıp yaşayma. Akşanı olsa bir cumaga jetkirbey tağa beresin. Karılar uyuyor. Uyat ko. Biz dursak. Aytmadım ba. Hiç kanday uyatı yok. Üç milyon 100 bin som. Kuat Bayke. Şimdi deysiz. 3 milyon anan 100 bin som. Biz уже söyleşip yetişmedik bile. Maga 100 bin som gerek. 3 milyon tuğra bağ. Biz andan başka koşa albayız. Üydün bağısı oşal ele. Gümön sanavatsanar. Birin çeçip gelgileç. Kuat Bayke. Hazır içeceğiz. Çık. İşte hazır bitirip sıralı. Maşineni Lambart'a koyuyorsun bu. Bilbeyim. 100 bin som tap gelç. Makul. Tezirek gel. Makul. Ildam geley. Makul makul. Kuat Bayke. İçine güte oturalı. Buyuru sasırı çeçiledi. Take. Lan tever.
Үйге кеші келген ғой. Не қой қызым? Саламатсыз ба? Саламатчылық. Сапар қандай, жақсы ма? Жақсы еле. Сапар. Қуатбайке келді. Оқтай албай әттелі. Ахуалың қандай? Болот байке. Өзіңіз қандайсыз, жақсы ба? Жақсы. Мейрім қайда кетті? Мейрім, бері келші балам. Отыршы. Az da olsa kolumdan gelgen yardım ver turayın. Dartqa davul qalar. Mana o 100.000 som. Şidap tursak bir jumadan keyin daha vaqtçı olup qalar. Keregerge jaratqıla. Sapar. Sen de yasamatlar elge gerek. Sen jaratuvchisun. Jaratып жатқан işlerinden ayağını çeyin çıkışın gerek. Rahmat Bayke. Rahmat. Rahmat sizге. Hemi men barayın. Tam açıp çay içip gittiniz. Ya, rahmat. Bara turgan jerim alыс эле. Geç kirip ketedi. Boldur Sapar. Sakayıp ket. Jolun bolsun. Çoğun rahmat Bayke. Yaxşı varınız. Salamatsız mı? Salamatçılık. Bu
Siz mi? Siz menen kol alışıp uçraşam dep hiç oylamaptım. Дәрдеп қойдым. Азыр. Жүрүңүз агай. Сизди жайгаштырып келели. Кубат агай, убактылуу бул жакта жатып туруңуз. Эртең сизге башка бөлмө караштырабыз. Мақ. Рахмат. Алиевич келіп қалыптырға. Kim? Кубат Алиевич келіп қалыптыр. Саламатсыз ба? Балдарға хат жазсам бір айдан бері жооп жоқ. Sizin жаңағы ақырқы көш деген романыңызда Қаныбек соғыстан қату жарадар болып, айылына чейін ептеп барып, боз үйіне жетіп жан берет қой. Ошол окуяңызды мен ең мықты шығарма деп есептеймін.
Мына азыр картайган учурда менин көксөп жетпей калган арманым ошол. Менин дагы боз үйдүн ичинен аркы дүйнөгө кеткенге мүмкүнчүлүгүм жоктугунда. Кубат Алиевич, сизге рұқсатпы? Эмне болду? Сизге телефон чалып атышат. Эмне маселе экен? Телевидениеден бир журналист чалып, сиз менен сүйлөшөт элем дейт. Журналист? Эмне сурайт экен? Тигил жакта телефонду күтүп атат. Жүрүңүз. Алло, Саламатсызбы, Кубат Алиевич? саламатчылык. Мен сизге телевидениеден чалып аттым эле. Атым Нургыз болот. Биз өлкөбүздүн көрүнүктүү инсандарынан интервью чогултуп аттык эле. Уруксат берсеңиз, сизден дагы интервью алалык дедик эле. Кубат Алиевич, угуп атасызбы? Кубат Алиевич, Макул. Качан? буюрса кийинки жумада, дүйшөмбү күнү. Кийинки жумада? Ооба. Макул. Рахмат. Саламатта болуңуз. Дүйшөмбү күнү келмей болушту. Макул анда, биз анда ошого даярданалы. Макул. Ойсаяқ, қайда баратасың, отырып жебейсің бе? Қасен, экеуінден өлай ачқасынан илатат. Ойланайын пендем. Елдің бар сендей боркер болса ғана. Барайын, бара ғой. Өлайыңды жаннаман алып қалсам. Бар. Бара ғой, бар. Сізге тілектеген негіз келіптір.
Assalomu alaykum. Quvvat aka. Yaxshisizmi? Bo'ladi. Ha. Keldingmi? Keldim. Ballar qanday? Yaxshi. Yaxshi. Shartlar qanday ekan? Bu yoqda shartlari yaxshi ekan. Tegerengde östengli kishilar qo'vrashib. Yaxshi. Emi bayga tigi aqchaq ichine kechigib o'tadi. Shunday bo'lib qoldi. Tuyat. Oşonu okuyup atmadın bile. Operatsiya satmadın bile. Emi, kaçan buladı? Bo'ladi bayga. 2-3 kun ichida bo'lib qoladi buyursa. Akşanı alıp barıp beriş gerek ele de. Quvvat aka. Uyga ele barib yashangizchi. Neveleringiz bor. Oşolar menen alaqsib. Dilek. Hani söyleşmedik belek. Anna göre. Akşam tezrek. Taap gelip ber. Ne oldu? Жұмыштарың бүтті? Yaxshi. Қуат Алиевич, сізді инсандан интервью алатқаныма абдан қуаныштамын. Жана сыймықтанам. Рахмат қызым. Мен алғачкы эле суроо мындай болуп турат. Сиз Кыргыз Республикасынын эл жазуучусуз. Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреатысыз. Анан кандайча ушул жерге каарылар үйүнө келип калганыңыз жалпыбыз үчүн чоң суроо болуп турат. Адам баласы мындай тағдырды өз таңдабайды. Бирок бул жака келиш өзүмдүн чечимим болду. Мындай чечимди кабыл алыш канчалык кыйын болгон күндө да таразылап көрүп туура чечим кабыл алдымбы деп ойлойм. Сиздин иштериңизди, идеяларыңызды улантып кете турган бирөө барбы? Аркаңызда ким калды?
Meni ideyalarımda ulap kele turgan Sapar Kadırбеков деген жигит бар. Тілек қаршы асыранын денсаулығы жақсы болбой тұрады. Бұйырса, ошондан үмітім чоң. Өзіңізден балдарыңызданчы? Құдайдың бір сенеме құдайым. Балалы бола алған жоқмын. Бірақ мен жазған шығармаларым жыл артында алған балдарымдыр. Бирок негедир сөздөрүңүздө өкүнүч бардай. Өкүнүч. Олгон өкүнүч. Досторум калбай калды. Сүйлөшөргө эч кимим жок. Жалғыз досым мына bu кете бере қалды. Китеп деп қалдыңыз. Сіз акыркы көч чыгармаңызда, ага чейинки бардык эле чыгармаңызда кыргыздын улуттук идеологиясын туура жолго багыттап, элдин турмуш тиричилигин туура жолго салганга аракет кылып келатасыз. Анан ошол чыгармаңыздагы жазылгандарды өзүңүздүн жашооңузда аткара алдыңызбы? Куат Алиевич. Куат Алиевич. Куат Алиевич. Токтот. Кубат аба, сизге Мээрим деген келин келиптир. Азыр. Саламатсызбы? Саламатчылык. Куат байке, дес соолугуңуз кандай? Жакшы эле.
Мен сізге сапардың өтініші менен келдім. Сапар қандай болып қалды? Жақшы. Көп қиналбай, жақшы болып қалды. Өткенде қылған жақшылығыңыз үшін тағы бір жолы рахмат айтайын дедім. Көп керегізге жарап кетті. Сапар сізге китебімді беріп қой деділі. Жақшы қалыңыз. Жақсы бар абай. Урматтуу Кубат агай. Сіз менен чыгармачылыгымдагы устатым болгонуңузга абдан сыймыктанам. Сизге болгон ыраазычылыгымды айтып бүтө албасмын. Сиздин ойлоруңузду ишке ашырганга жетишпей калганым үчүн кечирим сурайм. Эгерде бул китепти окуп жатсаңыз, анда мен бул жарыктык менен кош айтышып узап кеттим. Кош болуңуз. Қышында свежий боюнча катып тура берет морозильникте. Такыр бузулбайт. Агурса жабасыңарбы? Иә, жок. Мен жабам, Кышкысын жакшы да. Эркин, теге палатада. Эмне болду? Кубат эс үчүн жоготуп жыгылып калды. Ой, Кудай сакта. Кубат Алиевич. На шатырын эспирт. Мына, кел. Ай турган тез жардам чакырчы. Макул. Кубат Алиевич. Кубат Алиевич. Кубат Алиевич. Байке, сақайып кетесіз дешті. Мындан ары эми көп толкунданбаңыз эми.
Азырынча постельный режимде бола турасыз дешти. Rürek. Meni ayrı kılıp barışı. Айылдым не бар байке? Биринчи сакайың санан барабыз. Байке. Акчаны алдым. Бар. Akşada. Lagay. Sapar. Uzap gitti. Жаман болған тұрбай. Үйің үсті қайралы аланды. Байқұш Байкемай. Раматлық жеңемөкө. Bir туғандардың баарына жардам беріп, буттарына тұрғызышқан. Баарыбыз ошол үйден өсүп, окуп чоңойгонбуз. Балалы болбогондуктан бу, билбейм. Бизди өз балдарындай өстүрүп чоңойтканда. Өзгөчө мени жакшы көрчүлө. Байкемай. Bakır.
Жакшы. Ыңгайлуу квартира экен. Бирок жакшылап ремонт кылыш керек экен. Кел. Кармачы. Экөөбүз үчүн алып эле. Кел. Бул сүрөттүн эмне кереги бар биякта? Жоготуш керек экен. Бүт бардыгы эски оокаттар экен. Могу эски текчелердин баарын алып салыш керек. Бул эски сүрөттөрдүн эмне кереги бар? Бүт эски оокаттарды жоготуш керек экен. Эмне келелек жатып эле. Кошоюн болуп атасың бияк. Я. Canım, geçirip koyacağım. Canım, men içimdeki balаңдын келечегин ойлоп атпаймынбы? Düşünsem.
Байке, сіз қайдан? Ne oldu? Ne oldu? Valensim ne oldu? Meni ayıl kalp barıç. Gittik.
Öke. Öke. Ne teli? Gördün mü? Neni? Neni gördünüz? Sizler bol bulan göre kattep çamına sığar. Anda acayip görmetti. Gör almaysınlar. Hayda. Assalamu alaikum. O Kuvat Bayke kandaysız? Biz sizni gelip tep gütkön emesilik. Yaxşı. Özünüz yaxşıdırasın arı. Жақсы Bayke, жақсы. Жақсы. Qanday tilek? Жақсымы? Жақсы. Үйге кіріңіз. Atam menen apamның bozuyu kayda beyaktağı. Боз үйден не қыласыз? Чайға кіріңіз. Apamның bozuyu beyaktağı. Боз үй сарайда? Бәке. Боз үй жарабай қалған тұрбай. Боз үй емі керек болып қалды бе? Мұрда қайда жүрдіңерле? Түш
түштөн кийин келип алышып. Анда мурда өзүңөр жакшылап сактап албайт белеңер. Эми түштөн кийин боз үй керек болуп калдыбы? Боз үй жакшы эле сакталып турчу эле го. Тилек! Керекпи боз үй? Баш тартып алып кеткилечи. Эмне болду? Эмне? Чай даярдачы. Мушулардыга түн турайындар. Боз үй деп. Тажатып ишти, келип алышып. Ушул боз үйүңөр эле жетпей атты эле. Байке. Байке эмне болду? Байке. Байке. Куат байке. Чай койдуң да? Ооба, койдум. Азыр киребиз. Куат байке. Байке! Байке. 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 Ey Байке. Куат байке. Эмне болду я? Куат байке. Ey Байке. Куат байке. Байке. Куат байке. Су! Куат байке. Куат байке. Асен! Асен! Су! Баша! Куат байке. Куат байке! Колдар тұржы! Байке! Куат байке! Куат байке. Куат байке! Колдорну жала! Куат байке!